od Ivane. Ampak na broj 3. Znači, on može proći sve po zlu ili da? Znači, upravo mi je ovo stiglo. Koliko je sati? 8:30. 9 navečer, nisi uključio snimanje, nema rizi. I jesam, nema da jesam. I to je došlo od Ivane. Znači, Ivana, ovo je preko, sutra ide podcast sa 29 brojem. Biću pravi Instagramer sad. A video, Kući si ti? Vi se mama ima balone. Sad idemo na kupanje. Upravo uploadam vlog za večeras i stigne ovo 29. Ja ne mogu vjerovati. Znači, Ivana mi je poslala balone i ja sam u šoku. Tako to ti dođe kad se žališ na Instagramu i kukaš kak nemaš balone. Hvala ti, Ivana. Znači, sutra ide podcast, sutra fotoshooting, ono. Sve si smazao. Voliš jabuku papati, je tako? Da, volimo. Sam narezala malo. I ja bi sad mogla neki smoothie. Ali ne znam. Ja mislim da. Sad sam uzela ovih zobenih biti i malo ću njih. Opa, se nezgodno. Nezgodno mi je. Ne znam, malo nije. Inače stavim jogurt, ali da sam skužila da nema jogurta, tako ću staviti njega. Jer sam već počela, tak da. Oh well. Ček sam malo da borovnice. Taj malo ismrznutih borovnica, ovo je, ne znam, iz Kauflanda odakle. I... Napravila sam jednu sebi. I jedan dio ide i Patriku, naravno, jer on obožava pit ovo. Ali s jogurtom je malo finije isto. Zapravo. Mlijeko je malo sjelo. Inače, puno bolje je sa jogurtom, ali dobro, ovo ću se poslužiti. Zato što sam jučer jela prekjučer opet kruha. Ono, rođendan, pa te gluposti, kruhići. Idemo danas na broj 3. Di si? Evo ga. Tu je. Opa. Opaca. Cleansing foam. Da izvadim. Aven. Superiška. Došla sam u sobu, Patrik je zaspo i sad ću se na brzinu našminkat. U biti neću vam to snimat zato što onako doslovno ću raditi sve što i svaki puta, ali prije tog ću pustiti kosu. U punđu ću ju staviti zato što me nervira ovako. Uglavnom, da, sad ću se našminkat i nakon toga bih trebala opaliti sliku sa balonima koji su me stigli sinoć od Ivane.
sama sam kod kuće, tako da morat ću to sama kad se našminkam nekako napraviti, zato što Tomislav radi do 3 i onda idemo na ručak, a kak se zove, nakon toga će biti mrak već i ono nema smisla, tako da moram prije. I nadam se da će to ispast dobro, jer sam baš sretna zbog toga. Uglavnom, Patrik spava, tako da idem se sad do kraja našminkat i vidimo se onda. Doslovno se sad fotkam na krevetu sa balonima sama. Fotić prazno i baterija, možete vjerovati, ne mogu naći kabel za punjač jer je Tomislav nešto trebao. Njega ne mogu dobiti na telefon i cvijeće sam stavila za fotku. Znači, on može proći sve po zlu ili da. Uglavnom, nadam se da će dobre fotke ispast. Ovdje je osvjetljenje super. Taman malo ima onak wow efekta. I sad ću još par fotke opaliti da vidimo će biti dobro. Onak prefore baloni izgledaju sami po sebi, tako da ono... Šta ti mudruješ? A kažeš se vozat ti samo rastavljaš. Ti rastavljaš i boli te briga, jel da? Ma nemoj. Odu tvoje stvari posvuda. Gdje je Mita? Ovo je na TV zato što ne mogu naći daljinski jer je ono gdje stavio. Ja ne znam di. Ja stvarno ne znam di. Hvala, ali si to meni dao. Hvala. By the way, danas sam popila taj shake za doručak i iskreno da budem gladna sam kao pas. Tako da ću pojesti malo kruške, zato što onak danas opet kao idem na prehranu bez kruha jer sam zadnja 2 dana jela kruha sa pecivima, unosila kruh zato što je bio rođendan pa se svašta jelo, vidi mene tamo u ocijeju. Tako da danas opet za doručak laganica, bez kruha, bez peciva, bez pekare. Ručak, klasika, šta god se skuha realno, ali da onak u količinama normalne, nekoj ništa previše i za večeru isto tako ne kruh. Ni za ručak ne jedem kruh, ali to inače ne jedem, inače me brine između ono što pojedem, tako da... Gdje si ti? Tu si. Obožavam kruške. Šta se meni dogodi kad ja jedem? Preslika mi se ruž, sjajilo što god na bradu. Izašli smo šetat s Mikije. Lani čak i nije toliko hladno kao jučer, ali i dalje je obukla sam ga. Koliko je lijepo ovo, a? Malo smo se umorili, ja. Nije lako. 12 kila nositi ovako. Definitivno. Inače, okitila sam bor, neki dan ovdje na gobici. Sad se ne vidi dobro zato što je dan. Ali... Šta radi beba? Sastavlja kuricu? Ko ti došao? Baka? Ljudje. Kuć, kuć. Pa Lula, Lula, tako. Lula, pa Lula, Silinavo, Bakino. Nemoj to pušiti. Tata hrani Mikija, aha. Nemoj mi to skući. Ko bebicu malo, pa. Kava, baka uspavljuje Patrika. A ja ću sad prebacivati na laptop. Videe s mobitela. Moji su otišli, Patrik se probudio, tu sam mu dala jabukice da jede i ja ću sad pripremat picu praviti. Ujutro kažem, neću više kruh, pokušat ću ne jesti, ja ću sebi juhe skuhat. Možda mali komadić pojedi, ali probat ću stvarno ne. Pravim Tomislavu najviše picu zato što smo se dogovorili neki dan ćemo praviti. Jer imamo dosta tih salamica sad od rođendana što je ostalo, tako da ću sad izvaditi sve sastojke i početi praviti. On je još uvijek na poslu, tako da kad dođe bude gotovo. Praktički opaca. Pravit ću svoje Maggi ili kako već.
juha, nebitno, u zadnje vrijeme mi se baš onak jede juha od rajčice, tako da ću to skuhat i staviti tamo je tjestenina domaća koju to mena baka napravi i pošilje nam unutra. Mislim da će mi to biti onak dosta sito jer napravim gusto, pa onak to ćemo napraviti. A tu sam izvadila sastojke, nemam gljiva, ali nema veze, to mislim onak, njemu je sve jedno. Što se tiče gljiva, ovo tjesteninu, samo onak raširite za picu, dosta zgodno. Tu je neka šunka, imamo ovo malo kulena, sira i origana i kečapa i sad ću to na brzinu složiti. Ovo se sipa dok je još mlako, tako da ću to odmah usipat i izmiješat. Ovako to izgleda, inače stavim domaću rajčicu ovako ispod malo i kad pravim za Tomislava ne stavim origano dolje, ja sebi volim staviti, ali on ne voli baš previše origana, tako da ne stavljam. U vrijeme ovaj majstor. Ko ti došao, vidi da ga te vidi? Ali to je kruška. Gdje meni malo kruške? Si dat meni malo? Smije dat komad? Patik. Hoćeš smije dat komad? I to ti malo kruške daj. Gdje ja malo papa kruške. Tijesto. A sad idemo sa povrćem. Stavljamo luka, paprike, rajčice i sir. I origano na kraju, lagano. Nemoj zaboraviti origana samo gore dodat. Samo gore sam ga dodala. Tu. Ide u pećnicu. A juha je gotova. I se obožavam juhu od rajčice u zadnje vrijeme. Sad od ovog. Ovo. Pedi svijetke stina. A sad više ne ideš pa sam ti zanimljiv. Više nema klupice pa je tata zanimljiv, jel da? A dok idem kruškicu, kaj imate, zaboravim. Vidi ki. Opala. Kako si se upao? Opet video. Ljudi žele vidjeti više tebe. Koliki kuhar sam ja. Vrhunska sam ovo. Tako? Ma, šta da ti kažem? Juha za mene. Rižota. Šta? Na koji film nismo gledali? Koji? Onaj Bird Boxu, kako se zove sad? Nismo, da. Mogli bi. Doslovno večeram juhu iskušala sam da će mi to biti apsolutno dosta, prefina mi je. Tako da neću jest ništa više i sad ću nakon što jedem, ćemo se igrati zapravo s Patrikom ovdje. Bum. I onda ide kupanje i sve ostalo, tako da prije toga moram izeditirati ovaj vlog. Pa lajkajte video, pretplatite se na moj kanal i komentirajte i vidimo se u idućem vlog masu. Ćao!